Sibuyile emva kwe-break, sathatha i-break encane. Ingwanyana la. Mina ngisho kuthiwa ngikini ngizokwenza i-interview mhla sekufike mina ngiyokutshela ukuthi kwami la ngikhona mina. Injalo. Kanjalo mfowethu, injalo. Siphinde siqhubeke ne-interview yethu. Kubafowethu la uMr Mthembu, Mr Mjoli. Sihambe ke siya e-breaking. Sibhizi lapha nale mbuzo ekade ngibuze ukuthi ophendula ke ngokwesayidi lakhe. Umthembu. Ubaba ke ubengakaphenduli lapha ukuthi le party leke njengomunye kade bebonisana naye yomhla ka-30 sigijime kanjani safika khona mhla ka-13 mhla ka-13 mhla ka-13 yes mhla ka-13 kufike kanjani so umhla ka-9 socela nje ukuthi ubaba aphinde naye abeke ngendlela angabeka ngayo sizwe mangi zame indlela yokuthi ngiphendule lo mbuzo ngendlela ethi okokuqala isikhathi esikusona ilesikhathi ilesi sikusona yes uba bengibeka ngesingisi bengizathi the time is now yes. Now is the time yes ngikawute nje kwenye indoda yakwambule ethi is still a time to deliver the expected goods. Yes. Kuseyisikhathi sokuthi sikwenze lokho okufanele okuhle. Yes. Sifikelela kumhla ka-13 kaJuly ngoba kudingeke ukuthi masinyathele kuzo zonke inhlaka. Yes. Ngoba singafuni uba siphazamise. Yes. Umhla ka-13 udinge ukuthi kukhona usection 4 o-allowa ukuthi kuma ngaba kuzeke kuzoba khona into makube khona amaphoyisa. Isiphoyisa ke uzokhumbula ukuthi khona u-SAPS esimdingayo kwi-march and march, kukhona u-traffic esimdingayo kwi-march and march, kukhona u-firefighter esimdingayo kwi-march and march, and other stakeholders. Stakeholders, I mean to say there's a business forum okufanele basi-include ngoba izophazamiseka. I-business forum ke sizokhumbula ukuthi ihlanganisa nayo inhlaka eziningi. Ingaba ukwa-taxi industry, ingaba ezitolo, trading kunjalo. Kufuneka labo bantu sibafaka. Kwaba ukuthi ke umhla ka-9 uma ngaba kuba ukuthi usection 4 asimhlalanga ngeke sikwazi ukuthini sikwazi ukufikelela umhla ka-9 ngoba funeka sifike qale sihlale usection 4 oza alawa ke inkokheli zami ke lapha. For example, there's uMr Zikode oyi-station commander sasemzimkhulu okufanele uba naye abe nezwi azakwazi ukubhekisa kwabangenhla like o-general uCreditor that is osebenza no-General Mkhwanazi kwi-commission. And also same as traffic. Uma ngaba sizohamba emgwaqweni funeka azi ukuthi uyangena utraffic ngoba siphazamise itraffic ngokomthetho. And traffic there's a production ela emgwaqweni okufanele basithi kuyo yonke into esiyenzayo sazi ukuthi izophazamiseka. Then masihlala ke nomfowethu savumelana ukuthi hayi baba uqhudeni asike sithinte le ndawo ethi masithinte le stakeholders zonke. Then ke sazofikelela kulo mhla ka-13 ngesizathu sokuthi sihlalile that is izolo no section 4 noba singazange siqede we need to iron up ezinye izinto esingazange sizenze ngomhla ka-9 lo ebesizoba naye le march and march. Then sizohlangana ngo-2 again. Si ayona pheke manje ke izinto zangomhla kabani umhla ka-13 nanokuthi uma ngaba kuba ukuthi sibeka imarch funeka sinike insuku ezithile ezizovumela ukuthi sithi masihlala ku section 4 sibanike ukuthi uma ngaba kukhona okungalunganga mababe nolunye usuku futhi abazaphinde basibize ngalo solungisa lezo zinto. Sifikelele kanjalo ke kuba mhla kabani 13 sihlehlisa umhla ka-9. Umhla ka-13 okumsombuluko. Yes. Ngicele nje
eda kancane kuko konke osokwenzekile kusukela kumhla ka9 sikhuluma nama officials njengoba ke ebese chazela ubhuti umvuka ushe la ukuthi ke sikhulumile nabantu abathile sabonisana yahlehla ke idate yakho kumhla ka13 ngiyafisa nje ukuthi ngidlulisa ukubonga nje kakhulu kumama umeya yes umama umeya wala mzimkhulu yebo Dlamini ujabulile Msiya yes ujabulile Msiya yes okay Msiya ngifisa nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kuyena kukhona ukweseka okukhona ukweseka okukhona kuyikona ukuthi ke kunemithetho ekumele ilandelwe nanokuthi as bama officials kahulumeni kunezinto abangeba kwazi ukuthi bayilawule so ke ngifisa nje ukudlulisa ukubonga nje kakhulu kuyena yebo mntakamntungwa noba bonke kasiniki kule ndawo yokubonga bese sosinika kodwa siyazi vele ukuthi sisaqhubeka noxoxa bethu yes mama kukhona traffic officer by the name of Uthami usebenzisa ungubo owabangubo mangathi okwamasipala yes noba ngingeke ngingene deep but the kind of support I provide uyizwa la emlomeni yes ukuthi une support yes and again angifuni mina ukuhlala ekuthinini asitholanga isupport mhlawumbe kwa taxi industry kukhona ubaba uKheswa lapha owasho even nangosuku lokuqala masizama imashini masha ukuthi abantu abami ngiyayithanda lento eniyenzayo yes futhi ayiphikiswa that is i taxi industry kodwa sihalela ukuthi niyenze ngendlela ezoba nyathela istep nestep nathi sizoba yiphathi ngoba ewokwenzekayo akusho ukuthi nathi siyakuthanda angenze nje umzekelo wangikhumbuza into ethi la emzimkhulu mhlambe babini bathathu abantu abanezitolo akwaba la emzimkhulu abaningi abangaphandle yes mhlambe sibeka kusukela kuma franchise la afana no Boxer noma konke nje lokho yes abantu bangaphandle ngike ngaya kwenye idolobha ngafike ngathola ukuthi kukhona isibaya sembuzi namagusha kodwa se-operatewa yiShayina I cannot expose le ndawo engishoyo kodwa iwumakhelwane wethu okanye mhlambe ngoba vele ke akhonto ezomlimaza la eHarding siboku-operator iShayina ngaphambili abantu abathengisayo abantu abamnyama bathengisela iShayina kusho ukuthi ngelinye ilanga sizahlangana nezimo lapho ofika kukhona izigwamba zithengiswa abantu abangazi lutho ngesigwamba isigwamba ke ukudla kwasekhaya ozidudu lento okuthiwa ngesixhosa umqa yes now ngiyake into ethi umzimkhulu uze kuthiwe umzimkhulu ngoba kwakwanda umzimkhulu wandela abantu basemzimkhulu kodwa abantu bamzimkhulu akukho abakutholayo ngomzimkhulu wabo now siyabonga the kind of support esiyitholayo nakumasipala siyayithola isupport akusho ukuthi asiboni siyabona qha ke ngoke sinendlela esihalela ukuthi masebenzisane ngayo bona abashaywa umthetho because kukhona into okuthiwa umthetho ngaphambili yes umthetho ke uyasilimaza South Africa kukhona umthetho ku-constitution othi South Africa is for whosoever who lives on it imithetho le esilimazayo esingeke sikwazi ukubaleka uma ngaba sihalela ukukhalaza vele sizoya kulama officials asisupportayo sifike siwatshele ukuthi asikuthandi lokhu nalokhu nabo funeka basho ukuthi besifikile emveni kwaloko badlulisele kwabangenhla sinalo problem ukuthi uhulumeni wowethu
kodwa lo hulumeni okuthiwa owethu kuphinde kuthiwe siyithi uhulumeni kodwa izinto ezenzekayo ubona uba asikuyona uhulumeni futhi nalo hulumeni okuthiwa owethu akuyena owethu kukhona la econtrolwa khona somewhere kuma boardrooms awungenzeka ukuthi-ke mhlawumbe ngelinye ilanga kufanele ukuthi nawo hlengahlengiswe umthetho makulunga isikhathi kahle wawudwetshwa ubani weqondeni injalo Mtungwa awusa-aplayi hayi njalo impela asingahlali-ke Mtungwa kwinto ethi wawudwetshwa obani kodwa siyazi kona ukuthi wawudwetshwa obani sibalekile kukhona-ke okubheke mhlawumbe noma okulindeleke ngakunini angeke ngithi nje mangabe kade nenza lezi zinto zakhona zama-application mhlawumbe ngizofisa ukuthi makutholakala ithuba ubaba uNjoli sorry yes angivezele uvo lakhe ngendaba yoku-aplya but-ke kukhona lokulindelekile ukuthi nina ngamanye amazwi nilungiselele kangakanani noma ni-prepared kangakanani wesilungu for imashi ngabe-ke ngaleliya langa mhlawumbe indaba zamamashali yes into efana nalezo abantu abazobe belawula abantu uma kuyiwa laphaya nangendlela yokudila nje ninodwa ngaphakathi sikhona i-structure esinjalo esibhekelela ukuhamba kahle kwimashi ukuthi ziyofika laphaya bese uhlelekile onjalo yes sokuhlelile ngoba esikwenzile siye sabona ukuthi ukuze kube ukuthi sisebenza kahle must be organized for example we had a conference call no national mangaba ngithi no national uzokhumbula ukuthi imarch and march icontrolwa national yes so we had a conference call esiyayibamba that is nabafowethu then sihleli ke vele ke sinikwa ke lo kind of workshop esiye siyithola ukuthi nikade lokho ningaphazamisani nomthetho la njalo umzekelo mawukhuluma ngama marshals mina I'm the head of ama marshals sineka ngenze sure ukuthi ukuze sikhuseleke funeka senze okulungile yes ama marshals ngiwalungisela u40 yes so sengingawengeza ngokubona umthamo ngaleso sikhathi but nje u40 usevele uready and also in terms of safety because kuba khona leyanto ukuthi kuyo yonke into eniyenzayo makube khona i-safety officer okuyena obhekelele ukuthi ingaba zonke izinto zihamba kahle na umkhuzi lo mangaba sibuyela ngakwicala lane lolwimi lethu ukuthi akhuze athi laphayana makuhambani lana yenzani kanjeni so on wonke lo sinayo ubaba uMthembu ubaba uMthembu ubizwa ngophondo lwendlovu ngoba ubaba uMjilo yena uyena uconvener usebenza no-coordinator lo ola eduze kwami owubani ubaba uMthembu angazi ke kufanele uba ukumemeza kwakhe kwavuka abantu bakwaMthembu bavuka abantu abangilalela bamemeza umfoka Mthembu wavuka omnye umfoka Mthembu kwahlangana mangilalela la ngibona uba uMthembu oyiconvener ubevele ngePofu extraction dala yes same as ubaba uMjilo umngoma uMalekile naye uvele uyena obaziwa isikhathi esiningi ngoba nathi sithathwe ngaphansi kwaMalekile ukuthi madoda sukumani awuyikwazi indoda ilwele umzimkhulu iyodwa nikhona emzimkhulu bonakalisa niyazi ke kukhona lento yokuba insizwa ukuba insizwa akuthi ngiyinsizwa ngoba naku uphatha induku kuphela but ukulimela izwe lakho that is kula uveza khona ukuthi yabona ngiyalikhusela ke manje ngendlela ozalikhusela ngayo ungalidestroy uyalidestroy ama uhleli phansi kukhona le nto okuthiwa ingane eyisidodo uyayikhumbula ingane eyisidodo ihlala lapha phansi ubone laba yabesukuma bewa iyahleka ibone laba yayenza into ethileyo so on isebenza nje yona ukugxeka ihleli phansi ayenzi lutho yes but ibisele kona ithi insizwa but ubunsizwa bayo buhleli bululele ebudodweni ngoba akukho ayisukumi yenze izinto ezikhombisa ukuba ngiyalwela manje ini izwe lami kezwakala mhlambe ke kwethu sihambe
siye ngasekugcineni mhlawumbe sesiya ngasemaphethelweni. If ukuthi njengamanje kukhona mhlawumbe ama-challenge akhona ngabe kukhona mhlawumbe enikubonayo ukuthi kunika ama-challenge mhlawumbe noma ngeyona into engenza ukuthi kungenzeki imashi kodwa-ke mhlawumbe njengokusho ukuthi kukhona amashali mhlawumbe ngidinga amabhebhi into efana nalezo into i-challenge edinga ukuthi i-support ukuthi into eniyenzayo iphumelele ngabe ubona-ke so far ama-challenge esiwadingayo ama-challenge esibhekene nawo nezinto esiyidingayo ikona ukuthi-ke njengoba u-chief wama-marshal la esehlele almost everything kukhona la esambe sishayeke khona financial okwes because as much as i-structure sikhona lento ye-match and match siyenziswa ubuhlungu esinabo nanokuqoqa idolobha ukuthi idolobha asiliqoqa asiyenzeli for any benefit because there is no benefit. Yes, siyenziswa ukuthi umzimkhulu uqoqeke bagcwele abantu aba-undocumented emzimkhulu. Sibuyele ke embuzweni wakho ukuthi ke yini esiyidingayo sidinga financial support from any structure or from any organization. If there is an organization, from any person, if there is a person who's willing to lay out a hand. Noma ke ngangabi financial support but as provide ngento ezakwazi ukuthi silekelele ngomhla ka-13 transport uma kuwukuthi unalo iveni because thina njengoba siyisukumela into yasemzimkhulu nestructure safika sazongisiza ngisibonga kakhulu le structure lesi sifikile sazongisiza and ngiyajabula as much as ke sifikile sisonke sikanje sibumbene siyinto eyodwa ama resources wethu sesiwasebenzisile wonke mangithi ngiyabheka ngomhla ka-13 baze bebaningi abantu abazoba khona nanokuthi baningi abantu abafisa ukuthi babe khona seye kuthenini ke kuthande ukuthi ezinye izinto zibe ngaphezulu kwamandla ethu because ngenze umzekelo nje omncane nje kuneyindawo la emakhaya othina ngaba uya kuzona abantu bakhona kumele bavuke ngo4 ekseni bavuke ngo4 ekseni mhlambe ngo5 selabathatha ibhasi bafika emzimkhulu edolobheni ngo3 ngalezo ikhathi nje okanye bafika emzimkhulu edolobheni ngo12 umuntu unalelo hour kanye unalo 2 hours ukuthi enze into zakhe aphinde futhi abuyele emuva babuye ngokuhlo so ke lapho kudingeka ukuthi endaweni ezinjalo because abantu bayafisa ukuthi bayi-attend match and match endaweni ezinjalo kuphume ibhasi into ezoba straight ekuzakwazi ukuthi lizasuka la ngesikhathi esiwukuthi liye endaweni ethile lifike liqoqa abantu lithatha abantu libazise ku-match and match because i-match and match yethu ayina violence ayinadlame it's peaceful peaceful and straightforward because izikhalo zethu zikanje also ke futhi nangezinye izinto abantu abangafisa ukuthi basilekelele ngazo because we're gonna need refreshments nasesayidini ke lokuthi abonakale ama-marshal because ama-marshal akumele afane nabanye abantu yes ama-marshal komele agqoke izinto njengama-reflector kanje hayi kunjalo ngicabanga ukuthi ukhavekile baba endaweni yakho yama-marshal of which iyona into isikhathi esiningi kuba yiwalo ngoba as much as ekhona ama-leaders sike silela kakhulu ama-marshal kubona sometimes mangabe kuthiwa abantu abasuke president emgaqweni sila bulletin abantu abasuke bebambene eceleni ibona bazogayida leyo line umasayidona ama-leaders engaphambili so ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangabe nje kuze kufika isikhathi sokuthi kushaywe leyasuku
kuzobe sekuhlelekile okuningi. Baningi abantu vele abawilling ukuthi balekelele. Sometimes abanye abafuna ukwaziwa, kwesinye isikhathi ke mhlambe-ke ngesimo esingaqondakali kahle nawo ugcine kodwa-ke usibone ekugcineni uchaphela lo muntu into akade elekelela ngayo ube nenhloso ezinhle noma kade akafuna ukwaziwa. Ngoba ezinye izinto phela siphuma endaweni efanayo, abanye ama-background awafani nawabanye. So makwenzeka kufika-ke isikhathi la ukuthi into yakhona iyaphumelela, ngicabanga ukuthi ningaba happy kakhulu. Kodwa-ke mhlambe ama-challenge afana nalawo enzeka ukuthi mhlambe enziwa anenhleso ukuthi kusukela ekutheni nabantu abangaphandle bona baphazamisayo. Kade vele emaningi kangaka before nje asenize nisukuma manje mhlambe into equbuka manje mhlambe uzuma ngaqala ngokubuyisela kubaba no masibonge ukuvela kukaJacinta. Yes though bokukhona i-operation Dudula ngesikhathi esingaphambili, and also emva kwaJacinta kwazovela abafowethu uBusizwa noBusizwa babo. Yes masizibonge zonke lezo nhlaka ngoba zenze ukuthi sibone ukuthi ngempela kuyenzeka okanye kungenzeka. Yes ukhulume ngabo Uyuvela, ukhulume ngabo indawo engizihambayo lezo, ngiyahamba ngiyoshona le ngiyanjiswa umjilo soshona kompumalanga, sihambe zonke lento zawumamasheni mash bengeke ngasho ngathi bengike eDurban, oMbumbulu ngikoMasheni mash, oHarding ngikoMasheni mash, oPortshepstone konke ngihleli ngikwiMasheni mash. Sometimes ngizethuke ngise Eastern Cape, kangiyile entweni yolayo certain people base Nigeria bayobeka inkosi yabo lapha and so on. Yes kuGombe. Yes ngangiyile ngayoshona khona, kodwa ngifuna ukusho ukuthi babasizile ngoba siyakwazi manje ukusho ukuthi hayi ngeke nathi asihlala phansi, angithi sibone ukuthi kuyenzeka. Yes asihlala phansi nathi sizosukuma ngoba siyabona ukuthi konakele and masilungisa. Mama ngiye kule ndawo yama challenges. Yes noba iquestion beyiseyiphendulekile just to I mean yes nyathela nje. Yes siyahalela ukuthi sisizwe ngoba phela njengasikhuluma ngokuthi sihlalile nabo ne-business forum, nayo phela i-business forum mayibe nendlela yokukhombisa ukuthi sihlalile nayo and iyasisupport. Kungabi ukuthi siyahlala nayo isitsheni uma masingenzi lokhu nalokhu bese sokuyathuleka, mayisupport phela wakungenzeki ngempela. Yes ngokuthi yes for example nje kukhona ubaba umphathi Madondo ose JPP. The kind of support akupheleli nje that is verbal. Yes even nango action. Yes ngiyazi mina ukuthi kuzokwenzeka, ngiyazi bazovela babuze ukuthi yini esiyidingayo. The same it takes industry obongathi bebe ne problem ngesizathu sokuthi bebehalela uba masinyathele lapha. Ngiyazi ukuthi people abazophinde bavele bathi madoda masisize phi, then sisezophinda siyizingane zabo njengasisila asinamandla okucaca ukuthi kukhona impi esinayo noba ubani osikriticizeayo. Siyazi ukuthi usasho nje but behind the curtain uyasupport. But nje kuba khona ke lokho ukuthi uma ngaba wongamelwe ke umthetho ugcine soyocela na ke katini, because sine problem la ukuthi uthola ukuthi abanye abantu kwi-industry abakuyona uba ulwa amaphara uze wazi uba kukhona abantu abazokushaya because wena ushaya, that is abantu abazi ukuthi ngithuma lela phara ukuthi libe ne-territory laphaya, wena ngoku uyophazamisa leya ndawo yabo. Uyazi ukuthi manje uma ngaba umfowethu kulela tafula engafika athengisa inyama yenhloko nami ngithengisa la, umfowethu uyakwazi ukungishaya angishayela uba ngingene kwi-territory yakhe. Same nalezi zinto esizilwana ngalabantu bangaphandle
kunama-territory siyazi ukuthi khona abantu bakwithi abasebenzisa the very same people khona la emakhaya abantu abangaphandle abakhona aba-illegal that is bakhuselwe abantu bethu the same I mean abantu base-South Africa yibona ama-spazas anabantu bethu abakhusela that is ama-illegal noba singathi ngeke mina ngihambe kakhulu-ke because ngiphinde ngiseve kwinto yelakho as u-regional organizer sebenze nozindela ngesinye isikhathi ufika endaweni kuphume igama le-comrade lenu uthola ukuthi i-comrade lethu leli elishiwo yilabantu bangaphandle kwenye indawo uthi ufike kutshela ukuthi ungabi sangena pha because sebepromise ukuthi bazawekhela ubani indlu kanje bekhela i-comrade now zonke lezo zinto-ke zisenza ngokuthi ngokusukuma sizethiwa si-unsafe yes sizethiwa si-unsafe ngokusukuma ubu-unsafe-ke ngeke sikuvimbele because-ke kukhona incwadi ezibhalweni ethi phakathi kokudla kwethu ubomi sikwasekufeni ngalesikhathi siphila siphefumula masisiwiko ukufa yes yezwa mfowethu sine challenge njengamanje ukuthi kuthiwa kuliwe nabantu ukuthi baphume bephuma kahle njengoba ususukumile ngabe inkinga oyibona manje ubungayiboni before yes before usukume noma mhlambe bekuhlaleka nayo isikushisa manje yona bekuhleli kuyinkinga ngifuna ukushamanga bekuhleli kuyinkinga ngoba phela labantu laba babuye benze namacala okwesi nje aba undocumented because our main purpose ilaba nje aba undocumented yes awukwazi ukuthi uthi undocumented uhlale endaweni because la kuleyo ndawo awukho umthetho okuvumelayo ukuthi ube lapha i-jurisdiction ayivumi nhlobo so kuleyo nto ke mfoka baba ngithi ke mina labantu bokufika abangena ama documents kubuye kube yibona benza amacala enza amacala umuntu mhlawumbe angadubula umuntu okanye mhlawumbe angabulala umuntu amgwazi okanye amenze nje noma iliphi icala kwisina ngatholakala ama fingerprints but abazukwazi ukumtrace abazukwazi ukuthi lama fingerprints akabani bese ayihambela ibuyele la asuka khona okusho ukuthi uzoganga ngapha bese emva kwaloko uyazi veleni ukuthi ngeke aza traceke nanokuthi ke isikakhulu nje laba ba undocumented ngingazi noma bacabanga umqondo munye okanye but uyithola ukuthi kuma cases whereby kutholakala umuntu okufika enama drugs makutholakala umuntu okufika enama drugs isikakhulu nje lapho into ehlele izakwenzeka kuzathi nangaba etholwa ukuthi lo muntu lo okufika unama drugs akekho documented yebo akekho nje documented lo muntu lo so kuningi kakhulu inkinga zabantu bokufika isuka kude okwesike la imizimkhulu into esiqaphele la imizimkhulu ukuthi ke baningi kakhulu abantu bokufika abanama business of which umthetho business sector uthi you must have 5 million okanye the business you are in must generate 5 million or above yabo uma uthi uyabheka umuntu okufika unekhishi yabo uthi uyabheka umuntu okufika uyagunda yabo and istand unaso ipermit unayo awazi ukuthi uthole kanjani iyaphi ke lento yekuthenini kunabantu esihlala nabo kanti basebenza nabantu bokufika ngiyafisa ukuthi abantu leyo nto leyo bangayiyeka ngifise ke futhi ukuthi ngibonge kakhulu kumama uJacinta mama uJacinta kulento ayisungula esenze umkhulu umehluko senze umkhulu umehluko abafowethu sebeyaqasheka manje aseyaphuma ama post umzekelo nje ulula
bekune company yama truck ebeyaziwayo ke vele ngoba behlala iqasha ivane nje yafuna abantu abasondele kwinani elingango 50 abantu insizwa ikhuphukile ezinye zaya koGoli zaya koThekwini because sekuvuleleke amathuba and mostly boyuthola ukuthi labantu laba bokufika basebenza einkampanini abanye ama document wabo angakhona kodwa akekho valid of which sike sesidinga ke immigration ke lapho idepartment ya immigration kodwa ukuthi ama document wabo avalid yini yebo bese ke nje sengivala ke nje kuleli point ngifisa nje ukubonga kakhulu ku business sector kumuntu nje ku business sector noma ke angangabi kuyona ibusiness sector la emzimkhulu oku business sector yaseXhobo umphathi Madondo bese hlele embongeni nami ngiyafisa nje ukuthi ngigcizelele ukuthi inkulu indima ayidlalayo inkulu indima ayidlalayo laMbhemu inkulu kakhulu hayi ngiyabonga okay baba ngagoqa mhlawumbe nje u 30 seconds to 1 minute okay yes we Mtungwa yes la ngikhalela ukuqale ngikukhumbuza mangabe besiqala lento khona izinto engingangazi nokuthi mhlambe wangazi nakhe yes ngathi is unfortunate ba asikho sonke la as a structure because bofanele bakuthiwe sihlele lana siphane yes but ngiyakhalela ukusho ukuthi noba kuthiwa siseva kwi march and march kodwa sinama political ideologies ehlukene yes mina obafo ngiya-eda kuye ngokwelakho lakho iyasebenzisana ne-march and march ngiyi-MK iyasebenzisana ne-march and march kodwa ngiyakufuna ukusho ukuthi ngiqalela ukuzihlanganisa zonke is whether you are a legal or illegal foreigner hayi ngeke akuqala uhlehle ukuye endaweni yakho uma ngaba kuba ukuthi unama documents awuhamba nama documents wakho uye ezweni lakho then sizabe sesibheka indlela because kuyatholakala ukuthi kukhona abantu abanama documents but abawathola ngendlela engekho mthethweni okuwukuthi ke ngoku sifuna ukubafanisa nalabo aba undocumented ngoba phela banawo sike sathi sisheka lapha eThekwini sathola eNigeria niphethe ID ne-ID owapi wase Nigeria lifika kanjani ID yakho le yase South Africa ngempela uye so on walithola kwakho uma affairs yes now okuwukuthi nalabo esithi bakhona la baba documented siyazi ukuthi vele yes now ngiyafuna mina ukusho ukuthi na thina sinayo into ethi abake basishiye uma ngaba uze ngendlela efanele unamaphepha uzophinde ubuye khona isikhathi esizovulwa ungene namaphepha akho anjani right yes uma ngaba ungenawo awube ngaphandle uke wenze ngendlela you see abantu from Bangladesh bezowela eSouth Africa abadlule uma ngaba kukhona imithetho yayithi masibancede laba ba around uma ngaba uzosuka abantu from Bangladesh bazowela eSouth Africa abadlule amazwe amangaka abaphila abantu bongave kuthiwa masibonelele abantu abafishane neSouth Africa ngokoma SADC okanye ngokobani but manje sesi nakhona besuka from Bangladesh nje abanawo amaphepha wokuthi mabangene baphume kanjani because ngicabanga kwami namangiphuma la eSouth Africa ngiqale ngivinjwe la eSouth Africa ngilungiselelwe izinto zami zokuthi mangaba ngiya kulelizwe lingabe yes ngizathi mangifika ngale nakhona abafike benze okwabo yini umsebenzi yes now ngiyafuna ke ukusho ukuthi mhlawumbi uma ngaba sifika la uright umfowethu uma ngaba ekhuluma ngokuthi laba aba undocumented yes laba abanamaphepha but mina ngokwale ndawo engikuyona mhlambe ngingagcina sengithi personal ukwenzela ukuthi ngingalimazi umuntu yes ngithi mina
noba unalo iphepha noba unalo iphepha akuqale ubeke ecaleni uye ezweni lakho then sizaphinde sithi ke laba abanawo amaphepha avumelekile bangangena phi eSouth Africa beze ngalendlela elungile. Ngiyabonga Khumalo. Mhlawumbi ke kukhona indoda la ubabushazi uMabombo ubizwa ngoThenkosi naye engihalelayo ukudlulisa amazwi okubonga kuyena. Yes, sikhona lemzimkhulu owala emzimkhulu usihlalo we-business forum. Okay. Siyahalela naye ukuthi abosibekezela bangaba kuba ukuthi kukhona esikucelayo azivule izandla, the kind of support ezwakalayo kuthina igijima la kuthina is circulating on my on my blood indlela asupporta ngayo ehlangene nobaba uMadondo. Izandla zidlula ikhaya. Yes, okuwukuthi ke siyahalela uba aphinde anxenxe kube ukuthi sithola isupport ke manje ke ezokwenza ukuthi siphumelele kuleyo mhla ka-13. Siphinde futhi ke singakhohlwa ukuthi uThego uCoca-Cola lo ophambi kwethu angazi ke inqathango yokutheka ukuthi abanye bathi fanele ufake iproposal before. Yes. Phambi kwethu phela babona lo ukuthi siyamthanda naye makasithande. No, mfowethu sibonge kakhulu ukuba nethuba nani. Sibonge nje nokuthi sihloniphane ekutheni kade sithi sicela ukuthi sibe nani. Njengoba kade sesishilo ukuthi ubhodi oyami Mthembu. Into okade uyenzile yona yenza sibe la. Sibonile ukuthi cha udinga support. Then ke siyathokoza ukuthi ke ubaba uMjoli ni support oyidingayo kuze kube manje. So siyabonga kakhulu futhi. Thank you.